Representante povo e Hukum Parlamento Nacional continua exige condições estrada e área remotas, nebe dificulta tebes transporte público atau halo viagem bamai, no agora besi campanha ona, pensa atu facilita urna kabuletin de votos to iha sukusira iha área remotas. Declaração de Fossai Hursi, deputado bancada CNRD, Gabriel Soares, li Hursi sessão plenária terça-ne e a Parlamento Nacional. Dalam ne susar terteres. Kareta la precisa kas, kareta ne halai rasik de. Halai rasik baka tutuma mutakua ka ba lai kuat ini ne halai rasik de. Ida simples de dalam ida Hursi seortulan atau ba sabe henuk ne. Estrada ulu kaber terteres kapas, mas tambah udah iha de bar estrada ne Raimono. Khusus para atu normalizat ya, selain atu kereta praro faliga, prazero faliga dia tabeli, satam bisirne. Pedaço kita de atu balak keluar, estrada tama balak keluar, ba soibada, liu batasi fati, i pior liu tama saya balak lonia ne, pokrato saya balak lo. Hosinti tahu tu atu festa, tama festa demokrasia ita rame-rame tumbah ne ba. Mas condição estrada ne bele dificulta mos atividade festa demokrasia idane. Nyahusu ba governo labele hakmatik de tia fating, may beting que toma atenção badalan sira ne bekoto, também lição besikona. Madalena Horta, Estel News.